Okay. And I mean, I my swear. Me did Salif Yusuf. Salif Yusuf. Me pacho won so free in the back. Pacho Freeman Ponting. So Freeman Ponting. Me pacho unia ba na se oye. Pacho abiyere no. Oye no. Okay. And see mummy no wine the bidding carcass. Pacho. Okay. And see that my Salifu anopewia Makosem so. Anopewia de bako. Me name ewo me ba ben mu a your friend Ishmael Salifu. You will tell me 2021 year no. But akwanya me fiends bosumi nsia no. Bosumi nsia ne usan ne kokona ayekese na ne home no ensisi so. Ti ekwade fanse ya asthma. Ya kase fanse ya asthma na ha akra no. Ti ye pemso bia de akra ya ti ekopie hospital anka ase no mumma ekotwa asri. No am say na koma na problem no wo ti efa no koji nti true me na maame na edi akona ba ni nyina na membe maame no ti maame ni de akora na koji ho ntom koji no moji information no mo say this year koyan operation outside India to film maame kan no catch them no me de manye ndi nti review bi me sa koyan na me di akiri e koye me koyan the same issue na doctor ne sa kan say akran de facility on be operation e bi na this year de ko India eco operation by omo kan skasam de because traveling would to kan ko outside operation de anu ade nti na fe me hu de me ye nti pemben so still as a omo issue this year operation akran nya ade a obanya ahoto nti pemben so bia nti edito doctor ni no ya omo send information ma Indians no domine ma omo no omo say be ni ye $800 but can na no ade na jam se ni beto atie fonu na jam mahu mbo aboa me no maboa akula no. Okay oba marema anko also the anything ako mpacho ya wo no boso me nsam wa no yare na jame ana me de no koji bibia jame koji ya fe de mabre do mo kan na mo kan na esem de ma de kosirim me de kochi no wa stay ya na enko stay kosirim esrem dia na mo ye ntiki kan ni na omo ye bibidro omo de mia na komaso omo no a na mo de mia na komaso na omo si dabi me nsan fa no nko na me sa de ni free stream esan ba kumasi back na me sa be de sa koji na de omo kan na omo ye den omo kan se chinchina ye mfa akola na ye den enko na ja ye tiresi ya na ye hu eka no eka na aba no se de ano oden ja me no mi kun ye ntimi na me sa ja me de beto agidifo na ja o ma ye memboa srebu bia ene fa na modeno koya no mo se achacha ni adamuka afijase ntichichire pacho afijase na mdinka de no koye na mo se achacha afijase na mdinka de no koye na mo se achacha ntachacha duru na na mo ye no omo no anom de mia na koma no omo no anom de mia na koma no stay te o ha na aba na masade na ko hospital na mo de mfanama sini so na mfanama ne de waji be 20 e wa ho me ne timiti ko na nimba ne gusu se ya gase ya de mfanama ne sini so te man ponten hospital dan ka as hospital de o mu hina nimbi oba ne friend say Ishmael Salifu achai wani afie say ko 4 years tena ho mame oko 4 years achai okay ono kwa na oba na acho omo ye 4 e kan wa 4 wona e be ma e ma me nsa achai ona e ka chi achai oko school acho dabi ninko adinche wana duduru hanin ha ya no abre na wote so bema obeja akra no na wakata mame na no nti wana duduru hanin ha ya no abre na wote so gesa me fa no ta say wontumi ni agro ntembia no wo shimachi aye wo fie timiso ba sa mentimi nya adwuma bia temne me ne hyedam saa tonkola na pon school a na ya pie ti hyedam I see se woni agro mo se mama mfuturo nkonumu tembia me ne hyedam saa nti start ya na mumu okura me na wo no obo wa me nsa enu ana no tire hu ese na nimba na yesi sabe no nya sai ame no wanya bosme me nsa no wanya bosme me nsa
and I'm be America friend, my manager. You didn't call him. None any gusu. Pacha, and anybody goes to Saha. They didn't go through around them from a scene so. I did a channel of transfer made me quite gassy, and to a Mukodi 4 days or Nina and from an scene so. Oh, Nkansah, Obinim and Buffy, Namsa Cobium, the anyone at transfer me say, young coacha, a number crew from, and I'm coacha and I'm transfer me Koji. Pachai, they could do Gina, or Maca, or Michelle and almost what the wontumi. It's almost a day. Almost a double vertical complex in Akoma, this oxygen in as a cabum. From money your coin caught into the woman is so. Double vertical complex. What much is you saying? Chichemu money. How much is you saying? I'm chasing say, Nevins no, I quite a common idea oxygen in the corner. And Timmy and Poppy oxygen in Manenco. Tending the this operation no more critique and not veins in a homano. Sorry, I did more and then make us say, dear Auntie Akwa Kasa and your gym, the person in your name. I guess I'm question about Baby, no Baby catching them Afutuo. It's all about conductor for and a woman. Never for Obana catch them, and they may in a hamburger. I know I say, Obana come and Afutuo. And I'm so rolling hard in Libya. I know I say, aye. I some I said, what you try to so I am my doctors and one to me at church and near maybe so is complex and critical congenital heart diseases known as double outlet right. Radia go pomu ayo ya dia wodo abawi ase se bebre wo kan kra no ani sumbere nti we no age se doctors ya na betumi okay nti mukọ kofo no chi abanya resabia no mu no e no mo beka sa ya de we no e de a kire mo sa ya de we bema se we se o mo ka sa ya de kire ye nti aja mezi ya de nti o mo ka se o mo ntimi ye ho hwe te kura mi su ho de wo mo ntimi o mo so mo ntimi ye ho hwe nti even the kwakora na obi mojaduro no mama akora no aha mojaduro no me atwa mane de ma akora no o issue no one say this year dey go outside the solve the problem India no o mo na India for no kasa ya na say wona o mo ma wona na o mo na kasa dey go and say me buy Mamponti hospital dey akora no ko doctor ni bi so ho on so the buy with the same issue on ko na no so ko ta so boy doctor on the buy with the same issue no no so ko try no ko de me ba na ka ho no ko de ni nyina ya de ako ba o pra US ba yin bia anye yama no ntachi no ye no ko India de ba ko India ako ni operation na ba onu wesika ba ya wo fly ba India zam de ba ko ba nte ba sam no esim ko consult na me hu issue no nto no wa kra no information ni na no se obedi hu dwuma ma nto de sane information ni ama baby ko ye no ba ne dia no no so metima ye na $800 no na yam convert mra Ghana sikemwe ese kra de nyame adawroma eja dollars ise dollar yi $8,800 san omo de omo bono nti na yam convert mra we mu na yenhwe nti oho a ono na ekra we namba joni nti oho a de na eya woye oti pain wosu wotumi da wotumi didi wotumi monchechere me de ekoso me mu pa de mimi nim de oho a we du tambia wona edu tambia na no ho den edu tambi so a wose na koma eye ne ya na koma na ye ne ya na koma na ye ne ya e wo na nimba na ye kokko etimi pia no obi ebisa na num ne takrema so aye kuro na ne na ase aye green ne nsam tutumi ye green saa nto wodo nsa to na koma no so a e kontentententententem saa saa na e ho hwa ye 1.7 billion 8,000 we in back no I holding not back no 10,000 kwa na say na ye one that been checking here man tina no kuro no ma dro be waji 1.7 and kabe yes
we nti enuru almost 1.700 me pacho mon convert ni ye mame na me pese me ye mfum so bia e wa ha enti 3 months na start here chibo de na di hospital akwani aba be enfia na boso me say enfia me de o was 2 months wonya se wonya 4 years nti se kwa na otwemi ni bia gesem de no koji so review no me say on famra tem de no kwa no bi fa se de na koso na maka se bia de kaka no so no aba according to doctor say symptoms na wo ho no o ho ne katwa ni na be yekuru na we ko so like say wetima nante ka so kafem tom gomu nyi say wanante aso ko kafem skade ni bubuno nto we ko che ma me bre ansa na just no na man peki yen kan so no ntimi sori ntase to ho ko no pin say ne nine nastia no wa yesi no aloko o ha na ne nsa no aloko o ha no paniti opality sinti ya ne ya nti complain bebre nto be bia no wasu na ni kusi na dan red nani kusi ya no ho na ni na ye ko okay uhunu kra ho na ni na ye ko ta krande to ntimi nya de heavy work bia even though prince ka oni nam kusko be di no machi bat ahodi no ho okay enti sadia na etie no no ye more like say hole in heart no but sadia we more mature no complex and critical congenital heart diseases and double we there yare no anu ede ni die anu ede pa enti sadia esi abano no 3 months and e fiti asie or wa na nani na yeko and at this time kwa no wo hwa wontumi ehu pega ne kakra ema ye hwa akra na ye ka no wansem no okay enti sadia wo sitie ni ye Salifu yes e man wo tumi kasa o kasa Salifu ati say Ishmael Ishmael ye wo ho ye pa o wen so de na no de kama yo ai no jobo ne bono o se de wo si amia no no duru tama me no be kasa why enti sadia enen so esitie no baby a wo bia no na ye catch 3 months ena efiti asie abosome emiensa o mame ema ni nufo no hu nsa ne ba no eni hai anka se ayansa bia de ukọ a wo mo che adwuma ye fo ho sanse dan ni dan ni ehwa ena wonom egoroko na ehon an ye di oxygen ni sini so ana efama na masa ko for na ponte do ai ba che na mo transfer ye kwa kase 1,074 cedis yeah because 1.7 intimate kebe 70 1,074 cedis because dollar no so say nyame aba eso ate nti se de tie bia no e wo se eso ete nti se say ye wo eka eda yenim in fact ye benda se de tie bia no enya adwo mo ba ha predo saying mo ba ha predo saying so we come out full maba ha 4 times mo be bia na ya mamoko because sometimes na yen so ade ye difficult ba akoma me e wa adwuma we mu ne ene sa issue say very difficult intina mo ba ni asa mamako mosimonko mo ba ni asa mamako no ade adwuma den ba ko ye wei enye easy emfa ma yesa ba se de tie bia no e wo se ye mintime mamoma enko mamoma enko echina se mo frɛ na mo ka kyerɛ me se mako ye ba no wa free mu a Ishmael free mu a yen so ye be feel guilty nti no ye betumi aye ne ye betumi bia de nipa be ye no ye be ye na emom no ne aka ewo nyame ho se wo beka ye tiefo akoma na wo mo etumi aboa ye with such an amount wo mo aka they try to obi bia mon famra bia mo anya fa ma oduru say ya obi free mu ana say bibi say o ma ka bibi doctor na my no ka say 3 weeks time do the man can ya appear of that place na common sha akola because they are in a very spirit be ehu
And I said, you are twin so. It's your mama saying 3 weeks. I'm 3 weeks time. And 3 weeks in the sun, a trouble. It's 2 weeks at chum. Okay, Zanati. Aba, I was a ye. Yaba, con edgy and some. Never saying. Oji and some ata free and sa echoy. Inti, we dear, your bebo, your home, what didn't be as say, we so and free and sa enco. Mataroma. Said ye tia biano, I was say to me, Ebwa. And until ye de mobile money numbers no egu TV no eso. Onyado for baby be a wobiano, a year 4 years. Ishmael, the producer name, and I make her say, Yadi and to say, it's a hole in heart. But Nediano said you must see Kekano, not to say, well, mine states, you know, set hole in heart and Nkasa, but Yadiano. Nebono and ye easy Emma me I just will be bano by Jabo Bommy Hadi. I into ya the Tosua Ubehuno. I know say nurses and doctors do one more a sharing. When ya na I can't bear now watching me and sa ya doctors sing common family India and ye quack ye no. Conform not your doctors say has I will play shine no. Ye be wa. One more kind. Yamoka and Amico. You try to be a Kolebuka chance or almost. Moko Kolebus. You besan say, be a cabitin in alcohol. Cause I did may drink pin ticket in this and the money. I know what no, I said no. When you're possible, my I just say India. India. Now, I says, Kaya be pay. The plane ticket in when you know she more now. Now, surgery no a few crown. Surgery no quite fee. Surgery fee. Now, passport call my 3 passport and got to order that land there, but it's kind of being on. I asked to see in your Canada, no flyer, more the back on it, and yet, you'll be soon. Number Pilunga, Pachuandi, Aja, Yenis Canoa, surgeon is Canodia, Yamadumedia, between the Cranako. Joe, and Tiniana at your for Madaroma, and I know Miss Fidiamu, a bra, ye shre atano, Miss Pa, Namigan pa, Nehame pa, and the Nipa Bayani, ye no son cat, ye to me and Temua, Ebianaki to Miss Sevu Atta, yen to me and Sevu Atta. Then so you bet me as save a Ishmael you bet me as save no inti mobile money numbers no ego TV so for the sake of omo air share 80 radio any attendance akua beji we dwa no na adwuma no the air den no party no na aba no e ba se na wo betena se na ayede na nso ni nyina nso ka ho bi inti 0245 301 462 0245 301 462 0599 305 202 0599 305 202 0245 301462 0245 3014 and 0599 305 202 0599 305 202 Edina Bebano Mary Akosia Addo Mary Akosia Addo and the Yawasua any Padaroma and the Yakanso Yaka free yemu Yadiano dear Dane da ebeba but Ayana dear Ayana a Hanese ebeba no na wuni bia where they kwabwa or call a doctor and say me bounce with the same problem neba doctor onumpo doctor neba now doctor ni krade na yere nyemu a ahweye ben wo be wanye enuro ben wo be onom stress ben wo be stress na ho because ni kuru ye duruyefo etinka wo se de wo ye bia e ma akra no ho techema
ewo ye funumu no be ma ne be hwe so oba ne be ye obedi fruit no obedi vegetables no obanum ni nuro obeye exercise se bi opemfo ye doctor ma ne ba ne yire no eye sa ne ma ni nyina na so okowo ye no no wo yade owo yade te sane a wonye doctor ne yire ewo ye ono so enya bie no na che say yade no ebeba sometimes ebeba yare na ekanipa ho wo ye de yare die wunim ochina asem yene nam wo yenim de ochina e wo yenimu wunim yare a ebeba wo ba ene wo bia so mpese ne baba yare o ana ne de hye be yare wan ne pe yare nti ahemfo kure so ya wo se yesu ayi yare de mani pa ye mobo senya yare anke ne ishimane ne maame ne papa nte ha anke kado mu bedi nko a nko mbenya de mu bedie na se doctor no so ne ba yare bi owo bi enye no ane se ode na ade ko na ade so ko India wakoya ba okaso wakoya ne ba ne wakoya wi operation aba wakoya operation aba wo bi say 2 billion kra enye ni sika wakwa akotwa obeko plane ticket wakoya wako waba ne ba no enya nkwa sika eje nkwa pa sika oyo hene sika nkwa woni bia do na ye wo adwendwen ne nsem keka bebre na ma wo keka de ehia ne de ense se de tiefo da bia ye ka kire mo no de esre ba ye de bremu de etufo ba ye de bremu de ma arehwo so ba fia ye de beba efri se ye wa ha obienti na ye wa ha obienti ena eto de edin se yi a ena omusu pie ba anka wo mu mpie ma se ne ma wo ma fo biensa no a omonyare no so anko ba bia wo twato no ena de ne namu wa ba ha abaha ko eya na ye den etiefo eya na ye den se ye be ha ma adwen nanso na ye ka se di painting eni pa wo ho se ye ntumi nhwe se akola we onko onfrim ansa na obi be ba ha nso no achinchi wa brankasa we rura stations no ansa me man kwa na bobo bia stations awodo a we rura nka betis makoha intina che se nani da so ene wo so a wo hwe yeye nti ye nyina ye beboaboa ye ho se de sese ye no na wo ka sese yakoye doctor de aba sese yaka o modi e bi ni ho nti sese yaka na wo twepe ene da ye ni mu etiefo edi no edi nti sese yesu efre obia ye numbers ni aboa wo tensi de se wo de kakra bia wo nsem bia no se ye keka boaboa no a enru be na wo twene dia no eden for 1 billion Ezra ye bonya mempa ye so se nya metumi ade nyina ye se ye nya akopon se ye ata efri ye nsa no ye sere se we die ye betumi age ne nkwa ade ba ko a enra na ye mede ne se ye case bi a ye start ye brana ye wo fi dada mu frempon hole in heart ono so ne sika na nya asem keto a na so ye pem so aye nya enra chi na frempon papa frem wo se mako madawro ma yakwa ye operation na wi o enkra de mutumi ye no kolebu yakwa ye operation na wi o sese ye ba no ye twen se ne ho be ye ne den kakra na ye de na ba na fe ye de na ba kira mansan na yadamu ase yade a yeyo en yeyo a ema ye nige se enye wiase na ye den ene ho niema ebinum de ba na yasan ma wo mokwa enka yade a ye ya ema ye nige se ye save akraketo ankwa. This is our future leaders. Ya hwe future leader ba ko hwe said na ata esi ye intelligent ya hwe no because ye nya sika na ntem adwuada ye ba esi ye beto aso no na che say eniema aginsem wawi mo amohwe su a yesu ye wo still ha we die adaworoma wo kakra wo bia wo bia say ye 10 cities 20 cities 30 cities 40 cities Doctor ma 3 weeks 2 weeks atwam aka 1 week ena mobrofo so mpaye ntem da mobrofo empaye ntem da dabi o ye mre bia ma ho ma ko na de ne bede de mraba
dia bebe bia beso efri se ebro wo mo so ntina wo mo so ye de epie no mo hwe ye yetimi ye Mara ya chemo a Ndi wa chiachi ti wo munim ni a yetimi ye nti etiefo we de duru se ya ye ni mu nyina na eba abaye eso sene ye ebro ye so nti se duru se ya yesra wo je nkwa no na wo je wo fie so de akora yi wo he enya wo ba enye wo de hye no no nanso so unhunu ne mobo no na wo su fie onyame so unhunu mobo wo na ebetumi ato ebia na wo de no kra na bebura akora we de so nti wo ye wo bi de na nyame so ye wo de ama nti me pa cho ye bobo numbers no ne ho me no kra enye ma mi sa ma me no sade adana wo ba ye na wo kire sade ne ho me no esiko eni ade what is this? Obre, or me, I know obre. Tis this, or call her near ya. No, what would you know? No, obre. If you go to me that form, no boot or no home. Ubisana was my beret. To better what our home was sorry. It's home no enye na ye channel no na eda so no we de ye ma no on sade ne bono adana na menti ase wo de ma ye mo bo numbers no ye mo wo sesa ye wo ne bono pastor ote ha kwa wo ne home kra enye ote ye ha sei papa wo de tena se wo home na enye kra we de wo de ne bona me bra che da mama normal akula nsa me ba miracle say so wo hwa obinyina chenwe kakra ba so wo ni nyinimu na miracle bo enye empeja sa miracle bo empeja sa ha but wo hwa akra wetin say ne boni na akra peja asa wo bi a abrantie bi a wa start peja yes asa wa start peja and peja ha but once I are on there ebetumi ayensunsu aso onya ntino therefore here you see ade ba kwa ma edi areho ba ko ne atab afri mu no ye boy ne ye boy homoden mfa ye tiefo hya ase se omeye hu bibi but anu na o ma no eye se de eye ntino utie a wo na abebo because akola yi when the situation now definitely as I say ye gye no nkwa se ye boa ma said the doctors na say describe problem no o man should am punch say holding heart but we mpa dia na iya a teacher ni wa ba na bo because I had we crowd another and na e was second paragraph for it's MCL say and no wo ho mo betimi dia to so at least obi on second paragraph he was born with a complex and a critical congenital disease congenital heart disease which is known as double outlet right ventricle with transposed great vessels. It's a congenital disease. Na yade a gofano chefo ntimi nya surgery kwalebu fo ntimi nya surgery adi se India because ko ye no doctor ba ko nso se no no ne ba wo bi kana doctor ne yes enka obetumi aye ne ba no ne we no akwanti na ko mako bad amfa ti ne ba no ne ko ye akoye ne ba no de ne wo India aba wow that is obi to me nya wa India say holy heart cry Ghana yeah oh and the kwalebu no and you koye no nti that is when you're more serious than holding heart when you're more serious than so more say a complex and a critical congenital heart disease and say akoma mu yare no mu nso ba ko no o say holding heart is different and na when so another akoma mu yare ba ko nso na when you very serious even that holding heart no yes na say holding heart and the akoma no botu kru a and a creative breath problem but when you different enter they are very serious okay even doctor crackers doctor no crackers doctor say to stop once but must stop once breaking it down once so one must stop once not just we no akoma no stop so that say you such say you want care ko na engine break just atade ya me ma me yi ni siwa he just went off and one anti-sanity
Sana doctor. Na sana ka chem to mo kan kwana ma me wura ho. I was all kind of kura ni chiro na unhunu. How serious it is. We all the beginning waka say we organization organization issue. The individual to me kun sa kun we. Eno ni asem no organization o tiri o mo kan wa say. I say o mo we no mo say this condition makes him tired easily and always looking very blue. I say he will need corrective surgery as soon as possible, but unfortunately resources are not available in Ghana and can only be done outside the country. His father, Mr. Yusuf, has managed to contact a hospital abroad and their team is willing to assess child and possible operation on him. I will be grateful if all courtesies are accorded to his father as the family makes preparations towards this. Please do not hesitate to contact our unit if any further information needed. Thank you. Okay, the doctor no ano asema watro e dia be o say fakotwi mo maye o say tebiana akora no wom no e serious ntino e be ma wa brententem o ya de o be brententem afi nso de bia no na wa ye blue nipe ai e be ma na e very blue okay, so this is the yes hey mi jayo sa no matro yeah o say e be wonu na menwe enti any part one o ye blue enti o say e be ma na very blue and ohia surgery in terms of and so o say enya de say enioma e betumi dey surgery particular way no e bi wo Ghana ha just say okoye no outside Ghana na ne papa abon ho modern doctors bi akasa e outside the hospital na aye crowd say ombeboa amasa surgery no yaye enti mo bibia entwetwe ne nsanse so obeboa papa yi ama papa no timi ne sa hospital na di nsa so mo mahwa akola no ama no ho atono say mum asem fufu bia wo ha ye behia ye frɛ wo mo a obeje yen so nti ode ne number nyina so agugu so na ye frɛ doctor no na ka wa kyerɛ mu akyerɛ ye but ye say age say Wednesdays and benya no nti se benya no age say kyena wo kyena ne benya doctor no na kyerɛ say wa kyerɛ mu yie yade no ankasa mu yie e dia na wa kyerɛ say wo na hwɛ wo na ba said ye city say be ya wo bi wo enti woni hwɛ ona duane wodi e mukuma wontumi toche kura obesu sisi a muko duane de out enti dia duane no wotimi koko ni nema ye yina no wodi yare bi so wo ase pa koko ni nse nema no in fact mi hu ya we dua mi hu bi da holy night mi o se yate da eni ade ba yade atumi ma akodansam ye blue ne ka chema so nyina ye blue na nani nyina ye ko na doctors anka state wo so say eye critical na yentumi so anye operation wa ha agisa abrochire India yenye bi wa ha eno kwa na ha me yenye bi wa ha eti for we dey resources no ha we dey da ye nyina ya bem in fact yenkasa da monko amabem eda ye nyina ya bem mama nya nipa we nya ba kofo kon enne kwa no we dey nya nipa ba kofo ai mama ami bi bon nyuma okun ementumi go brabe okun ementumi go brabe ko mama eye okun a enya ba kofo na betimi akoma enya ba kofo kon mama me wo ma miensa se mi yi me ba ofri mu ka miensa na se nkola ba ase a ayana me credit awre ho na nye bibia se people say mo say ye me na pastor won ne ka che ma no so no enti wo de bi kwa na woni bi ya wo de boa yes wo de hage wo de hwe ana se wo tie radio a pray wo bi na ka che ne say wo onso ne phone na won fa Facebook and YouTube wo de hwe ne kekese be ya won so wo ba abre bia na wunyanya bi ene ne start yetumi nya 1.something billion ya said ye tie bi entumi enti no wo de mo obi so ne phone ma na wo de hwe ne katre ma ne so no na ya na oba no
wana monitor wo ba no wo hwe ne ketrema wo hwe eni nyina hia ye se be ya wo ba no de ne nkwa na mo me ha ye yeah so apart from say ya pay mo ade ama no won so benya adesua fi se bibi sa e ba wo ba bra bo man tem pa wo do because sa ya ye wu bi da it is anya doctor descriptions are all ma say very blue or brand tentem ne ade aka ye nim ye holding heart no me ne nsem nya ade nyina so o hwe a wo de bia uniska anya hwe nyame nim se wakoma se woni bi yes o nyame wonya wo hwe na emum hwe ne sue bibi film so that so madako o ma free school ba na sa ade acha no pa na o so ne nsa na wo se na nsa acha se eye blue a entempa ese tu wana ye kokwa nani no ebre nani ne bre na ye ko na je say bibi e koso no wa ration in term de na hospital na bibi ni a watumi aye ne ntem se be ya enyi nsemo na ye ma wo timeline no so ba mama e ba mu dia nje se da bia du no ayehu na che se da bia du na ye se timeline ba mu kwa de mo sanfa nto so ne ho hia me timeline ba mu dia na da bia du na yehu na yehu pa se doctor timi nya kokodo ka kire se this period wa mo beti ya bibia betumi esi nya doctor sinya ne timi ka edi kire dabi osi akoma ne betumi ya break at any time and no and china o bibia betumi esi akoma ne betumi ya break at any time enti wada Roma agent in fact me better see na ma boto na me ne akura mu di nkomo se na bibia ni ho nka na me say tu mu sheda nka me say tu mu sheda ai but ya na wase ye e bia nyame na ama na ba ne sa nyame enu se wa ama na ama ne se ya wa hwa me say tutu ma sheda sa afi da kuri na me ti an say enti de nyame pe na wo ye de nyame pe na wo ye papa yes remo madaroma se mo pese pastor sanken kan bia mu a e bia ba kono no adwene nyanko ho me sankan I wo kan ya mo numbers ni me pa che o all kind no mo betumi de ne ba bia all kind na to so is o mo betumi abie won na to so se be ya all kind de kire wo mo tie radio ana wo mo ya ade bi no na wo mo so wo TV ni de obetumi ano so tie wo radio so na wo mo ankasa so akenkan de ama wo mo ho na wo ma chechie ma che wo mo nua bi o mo nchen me pa che watwa no kosro dodo ye hunu sro de no ye pese ye kan free sro ebesiamsia enti fabra form kakra ma ye ba bi a signature no ne ade no won kra de aha pepepe say da bi wase ya ba form kosro kakra sa ko eye eno ano no okay na che se wo mo a o mo betumi akan no so enkenkan enfa ema yen papa yemo numbers no mesre wada roma enne na ye started but enne standing innovation because so it be a ye started ya na kwa animu kakra but this is critical and we will treat it as said ye city as such we be treating it as such a very critical even than holding head 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 Wadaroma and the Aquan so yensa de yensa yem ekotodwe egu fom ye ne wamu ne suo and ye de esre ankran biada wa wo hwe yen wa wutie yen se story a de ba eya motena ho na matia na ma send message ya na mani agea me pa che wo ebia nso nie nti enyi afidie ni mfiri ankoto ba bia obinim odie o obinim da bi beto wo yemba yekunu eni yenua ba yi wo ma nso da yeda
se wo ma wo baako yade bi ani ho bienu yade bi ani ho yensa yade bi ani ho onim so obawo nan ama akra no ayade ebia ebedru wo de so no na wo so be pese ko obi behwe ana wo bi betie na nka wo de aboa wo sa no ni pakro no be yi afiri ho sade wo bi de ba ye na wo chi abebie na wo yi free ho no sa na ebia wo nsu de eduru so a obi be ye yesenia wo peso obi nyama wo no yesa fama wo bi enya na anu ami Kofi na mekonya accident ipachi wo ebranda no manware ama adwuma dware ba adwuma kama ya pon ye ko fele kai ya to aburo ya to ayi katie ye de bosso mawie makwa asode mapon mi Kofie na gwanyan on said ye ewiase ne sitie na minim se we beto me a enka ebi ada no kran ka mintuka enka minpie senke ba wo wu a enka mi wui enti ewiase no obinim ne ye beto obi wunim ne ye beto wo ankasa wo kura no a wo yi afiri ho na ebi a wo yade no afi na eba ebi a na nya wo baby ebi a na ye wo ankasa mesra wada roma ma obunfu na nyi mfiri ho wanya me ba o benim ne ba bia adwuma na dia besia adwuma yi nti no waba na enso so magya bibia de agu ho ene yese ye moa no because wo yonko da eno da papa sa kan bia mo na enti MC a wo kan na wo de ato enchen ama me ka wutimi de to enchen na pastor so da enchen na nka wo kan ya na mo de no so da enchen ya ka be me de pa e pese omanfo a wo mo hwe no ehunu how critical the issue is. Was it a medical report for Ishmael Salifu, 3-year-old boy? Now, was it above name child, Ishmael Salifu, son of one? Okay, I think it's next paragraph. Was it he was born with a complex and critical congenital heart disease, which is known as double outlet right ventricle with transposed great vessels, DROV -TGA. This condition makes him tired easily and always looking very blue. He will need corrective surgery as soon as possible, but unfortunately resources not available in Ghana and corrective surgery as soon as possible. Me patcho kan hwe se wo mu mamia collective surgery as soon as possible. There's a surgery a corrective situation no as soon as possible. Now, but unfortunately, resources not available in Ghana and can only be done outside the country. I can't hear what's the operation. Ghana, no money is successful. Now, live on a life or no Ghana Nibi. Dr. One estate Ghana Nibi. So his father, Mr. Yusuf, has managed to contact a hospital abroad, and their team is willing to assess child and possibly operate on him. Mr. Salifua Otihei Wabomodia ene ayarasabia Jumekubi enyankita ho wa brochira omo ayekra do se omehwa akwala no na omaye na operation. I will be grateful if all courtesies are accorded to his father as the family makes preparations towards this. Please do not hesitate to contact our unit if any further information needed. Or say many budget pass nipa bia betene nsa ade abua ebra abusuano so eboabo mo ho na ode akọ saa operation no anamontu a wotu no na many budget bebre se obesan abamenchen se ohia asempoforo bia mu nkyiremu a ekira yebekwa nchen ekira nyame ya adomu a yebekwa doctor nchen na yene no edi enkomo sede waka no na obi na ama message well good morning please refer the parent to Ibrahim Mahama. We besident no makohu Ibrahim Mahama. Say no obi na so refer him to Ibrahim Mahama of the president. He willing to help. He's a philanthropist. Waka minim yenimpa na yenim so say and I know yenua ba yi you born any two I bantima we ya ye born any two wa ya de in fact some case man no meninye ne ho a na meboa nyambe she Ibrahim nyambe some case meninye enya asem we ti na make che say
anioma waye otese obi ya problem Kofi Addo ma wonwani just almost obi wanya casualty bia no ote ya Ziati ya kasema me ojide sese watia kasale fudie watia esma go watia kasabeka enye case wey na me kan ba bra me wo ye Kofi die eno ma adwene ba no so this man afidia ababa wey die ba ye na no mitifie minya accident mu won me wo fie me faafo na me hu ye me hey this man like seriously what the akra ne ko yenya ne so ba edu e wo Ghana ne so ba edu enkasa problems we nka be rechi wo mo anko be boa pa nka wo no be boa nka ye kan etimi nua be ma senka minya ne sanka me po ne besi den ne wo matimi arechi Ibrahim Mahama eye wo ne me wo a wo tie me ne wo a wo hwa me ana wo be she ye be sha na nkekọ na akoduru nanim that's it na janka yate ne nka anampo sanye ono a enye wono nkwa so na wo seye bibia ye wo ye nuanu bi so a mo so nya atom mo so betumi na se ko yi obi dia so wakase wo fa bibia so agu no so a ono so ntumi Ibrahim Mahama so nko antumi ba ko fo we na dura se gu etinka wono ye wei no na wo bi so obi aso ha ni fo so ye wei bua na nka wo man Ghana Ghana ba ko awurade papa jakole obi ni makole de wo be ye Ibrahim Mahama papa me chese onye hwe ma me ankasa but me meduma no a me ye no ebi na wo bua me esi anokwa ama me ti sense odi akra ne kwa brechi in fact da bia no minimum ne da mi hu ne da enso me bon pa ya e free sa da me kai no o wo hunu mo na kwa we kan ma me mu si da kwa brechi ono brechi wa ko bi da na enso yade we ntihwe watumi akwa brechi sister papa no waya de me se me bon pa ya ma ne da bia me kan no pa ibom da bia sa because waya de ama no I was saying gumi wa touching ni paso wa jini pankwa as young as said ya ba ye siti ko be ni fra ko say wa di bewu nipa say na was ye bompa ye de ma wonom enye won mo tutu sikaguo won mo ye tutu sikagu ayi ase won na ye tutu sikagu basa na yen famwa wo bi ekofo no kire wo we ekofo de da ho ya discharge wo mo a omo da so da won tuntum mu ya wo mo pu obi nso obi be ko ba na akoyi sika egu ho obi be ko ayi ase na akotu sika na odi egu wa bra safo ne wo ho ye nyanke ye be ye enso ture bi ya makoma ye me ya se ye ntumi ye ka ne sei no ne ye ka se nya akoma yede agi obi nkwa akoma yede ye mobrofo bi adoye njai se wudi adona no Bible says wudi adona tena so a be hian oh mama he craba you see obi to say Ibrahim Mahama Mr. Ibrahim Mahama ene ye boni din ona zata cement ye ne dia companies akase engineering works akase onya ene dia otese obi akwa ho hian mu a wa ko tu eska na ko yino o de o se kakra na umfa mo obi a ade beti bia na Ibrahim Mahama okọ ofri yes ano okọ ya tese Ibrahim Mahama no ho akere no okoso de bia okoso eti e kire o se sa nipa eto peti de bia nyame nso hya na mu de bia okoso Ibrahim Mahama fi bu ankrofo ma enye ne okoso ba de bia yente da sa papa oda dem yente da se sika na hye yente se bia nyame de lu abafo de bia okoso nyame be koso yenso aye obi ayese yenyi de bia yeso ye bre de bia ye bre so e kire se de bia kura no wo ye wadwe se obebu obi a nyame se nam na dom so e de nhyira bi ebeto abako so omo ama send bi omo send message no Tahiru Ramani or 15 cities nyame nhyira Tahiru China date 20 cities nyame nhyira and Adele 10 cities nyame nhyira Adele okay when so I say Ibrahim Mahama can deliver him Mudi Ibrahim Mahama Ibrahim yenyati Ibrahim Mahama nka mon share mano we share ko ebi ko duro bi ba kon de be send oh please I have sent you 10 cities mama send 50 cities no ko abrochire mpo oba oh my onya medri ma papa ti wo so fa wo de no ebra
Enti oba no so obeso ye nyamoa ba bia no ye so ye mu a na chese ye nso ye tumi ekoye nim yes remo madaroma ye breni sha enti mu a 500 2,000, 1,000, 3,000. Breni sha. Mama, obi grab it man do 10,000 cry. Budget. Obi grab it man do 10,000. Because it's about 1 billion here. Just 7 years can. It is obi grab it man do 10,000. At least in ya 7 nipa o mo wa kuma pan or do 10,000 kwa 5 maybe 50,000. Within this week, I bet me. Please channel it through Asante Regional Minister. Adriana Bakofi Asante. Me pacho bet me anya Regional Minister ma ye ne ake ni beje ho pa. Wo nya ke me boss nso M'akosem jumedie no eno na wo hwe na fei wotie no ye da so a e wo ha na ye wo ha na ye te ha na e kire se eye little Ishmael ho asemwa na yeguso no papa mame yare dru seya na nipa ordinary to ba bia na ento bia animu a ya na eya na nipa nti na nipa wo nipa nti ana nipa wo ana de nti enyame ehira wo ne se enhira wo de ehira wo nyina se ne se wudi mu a wo de ehira wo se de be ya obi a ne ho akire no eduru ba bi na yesi ye pem wo abo nipa no a de nti onyame pagya wo nyane se wo nso be pagya obi odafo enso ne nipa koduru ba bi a nipa trimu ya yente se onhwe wo yare nje wo nkwa na mo wuwo de na ni jipa wuwo de na ni jipa ene ensori bebere kurasa nipa no yare no ye beboa age no nkwa si wo ne ya boka e wo kra ba ko pe ho no wo ba hu se ye be yi ani na de na wa fe ena wa fe se de ma so wo wa fe de utu akase wo so yes to na welfare na nipa na wutim afa ya de asori bas ye kwa ne nzema na kukukukuku na hwefu ala de kwa nzema hwe nipa de wo mu kɔ aduane wo mu kɔ die eburu se nipa ne tiase sanke ya de je ne nkwa na nka ye ba sra tie fo de ahwefo se ye nhwe ma we nkɔ ye atade no ye bresa ye bre ye nya ka yanka se ye beye se ye nya enka yanka se ye beye na esun buru ye so esun ni o bebre ba ye ma mekon bebre ba ye padwuma bebre ba ye pepe ye mfa mahametna but we ru dia ahode na buru ye so over 1 billion ya ko fa no fine enu ntina ye de na betena se ya hwe na akwa ya atade no minim se atade no wote se akola na firi na be hyew pa se onka minim sanka minim ketwa iko minim kakra iko ya basre sika no so wa hyase ye de wa ya de nanso de ye pe no enye bi ni wei enye bi ni 15 cedis ne ne akola no timeline of 1 week nyame aduma fidikese eduru achiri pa eduru achiri the whole Ghana ye besra mo amwo western region mo amwo greater accra mo wo central region mo wo northern region upper east upper west ye besra mo ara ba bibia na no pa wo show bu de pro bi so obi nhwe na ye nje salifu mpa ye besra mo ba bia du no ayede institutions ne ensori awodo muslimi menuanu muslimi fo ye besra mu eye nipa edu brewe ya yisuma wo muto nchen wo ye konfo wo ye wane eye nipa yisum no to nchen ye nipa oso obo nipa seme seso nti nipa ne ye gene nkwa enya som enye na wo ye kramoni nti ena wo ye kristoni ena wo ye osom bosom eye nipa nyame abon enti no se de odi fam ohiani no wo de fam ye urade wanfa obi adi anhye ho wanfa muslimi di anhye ho wanfa kristo ohiani nipa biara adru point a ohia se sabredi nipa mo amoame a ba bia mi wo mu no ayede enti mesre ba bia adu no de wo biara hyase se wo sende aba ye besre mo na ne ene wo kyena ye nya doctor na omma ye the deep
na ye mfanse nke ndu kwasiada ne juada se na wo se na ye meduru ano na nka Awurade aye atom na Awurade mfa so na onye saade wi nipa ma wo kwan bo nipa bra wo te ase wo te atade an mi gidi se oyam hyew akola nti wanye yi owo akola na ya bregu we don't want to lose Salif Ishmael we don't want to lose him nti ya be sretie for ne Akufo baby edu na yete edu yensom so nipa and edu yensom bumi yensom ne yempagya na within this week actually the following week no Ishmael intimi enya kwan no nko hia edu say ya yes ana ene ya mompaye beye ani ti onyame ama nipa nyansa papa mesi bedru fie no obia anio mesi mako kwaji so boloma no me doctor bi me sofu bi wodi ma no ne ho beto no ye free to so bolo kumasi abontin so a ayare fo ku konfa no chi kaji wo munyina nkwa ye besra baby adru no ayade yesra wa wo fra na wonni mwa bi abebo enkeka kasanse mu bi emu ya bam baby adru ye ni abre eyesika na onyame nso de na yarsa no ata akire afia betenka no ne bosumi achi na Ishmael akọ na oba wani beje wow ntiro ka se okra ba ku kura sakra na dwenia se ye boa mo okra ba ku firi owuo mu bankwama so abofo ani ji o so abofo ani ji ye be se yenu anuma kisofo asofo titiru ye be sram mumwa na nyame adwuma no enu ani ye kwotwe akra nya se ye de bible ko gya obi so ena fa homa Yesu ena wa fa homa Yesu a even unkobi ena nyame dibu eja eba eba hyew wate ni nyina atra but something to motivate that person and then aka soro and then aka soro no ma me kana me say so for panyin wo kuma sa mountain so kokko ne nkate ne sakra no enya sakra wadwene enya hwe won kwa sore wo ye fitani wo tin magazine wa kono ni wi wada kom de no wo si dede o mu ye nyina mete enso me se mada say kom ana master oto ano so e bo be fo osoma na kwa nkoto kwa atotomre wo be no say Kofi atu sore sori mi ani di na da bia am ka kire wo so for sori ye betena kokoi hu pepa papa we say di o si di aduane no say fra no pa so for nidi wo sa so akwa koto be kan wo wie ye abono onum ye wo se fita for de wo horo na wo pon master wo horo no wie no obusa anu no koto kokon ma se na enwumre mba ya sori we yeah say ya also enwumre enne de ye shedan ba ye Bible studies odi na chini ne kwa semi so God asori dem swame obeje brade di enne resurrection power so for kese on the Germany so panyina tuani na sem na meke obeka na so ye bo brani asaka kokko ne nkate na saka so panyina tuani ento ni nyame sum no omfa saa adoye no eniagro and we win souls enne bibi ki tuo bia odi motivate ni pa no enya sa cha wagi na Yesu na ntepo so en apunu nani obi o apunu ni ho Yesu amenante pusu bio wase sa wanyama wunua wankasa wanyama kramoniwa ye o metesa so man no ade ni Yesu the whole Ghana ni Yesu se Yesu na masendua no so abeyi ni tan wakama mamu ni jiwfo nyina bom se ye nyina ya baye baako enti ba bia wo bia no se wo ye Kristo ni nko ade penipa nyina ankabom ye nyiyi mu bio ti so wo ye kramo se wo ye hwan wo dia ni se wo hia wunua dia wo ba ya ma wunua na te wase no ba be ka wo ho no eno ne yehia ti e be sere ekwan ba ko nie hwan na nim se senti radio station bebre wo ba ni arejete no wo ba ni nso wo se haya minim se haya Ezra TV ni radio aye papa Kofi Amponsa dana onim se ha eye mpaibo fie aha ye ya doye aha ye bibia enti e be sere no obi ankeka no ho. Now within this week, the House of Ezra members mo bua pa mo ya die members amuwa outside mo say ye ni ye di ama ye na papa prophet apostle Kofi Amponsa and monyam this week papa ebama obia this week in Bible koso den mo kekam ye bon pa ye ne ye adoye e do nyame nsanche ba papa program wo ye ni nyina ye nkwaje nkwaje no so bia ni obade wo yes obade wo magraheb so ade me Bible kase hwe niam e koso ho ti ye besrem ye nyina nkeka ye ho ni mpega Ishmael ensi obio na kola wo ye ya
Ghana Benya Faso. Benya Faso. Yes. Your more numbers no be 0245 0245 30 14 62 62 0245 0245 30 14 62 0599 0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 Edina beba no Mary Akosua Ade. Madaroma yesan da ye ho abasisi akoso ana Sunday 100 cities 200 cities 300 cities 400 cities 500 would ye 2000 would ye 1000 would ye 5000 would ye 10000 won so semetumi abo 20 ye beje esan say ye hia ebro eye 1 billion Madaroma ebre no aka no ewe ye nemu no ehya ye ba ye de ye ba atabekyerew na ye boa no nenso entumi ankowie na akra no efrimu yasram we de yentumi ema ne mfrimu sa ye nyina yenye yafemu de bia na yenye okra no nsi ho se de yage frempon kra e de esi ho no ye twa ye ho abasisia. Hello enkomo obapa mame ma wo ache na pomote sain. Okay, yan wakasa kese mame no mame vem why aha udin pacha ya frame ata every year mo yenta fo pacha mo nyina mo ho pacha wo ya kakra na pani wo ya kakra I see ene woni e dey pa so kakra fo no mani e dey pani fo dey ya mo da ku I see wo dey di adane wo fe na ba ya no pay pacha me fi drive na ba okay wasam any saying wom say when you for fraud but wasam ne say shase na kan nyina sade esisi ye nyina mame nyina pacha masama me de ba ne say na me ye adwuma wa adwase me hairdresser eti me ye adwuma no na Mubarak eba ho no mo say obebie na adwuma bi ho no nti ohia light ti me man light ela me ka che ne say na da be no obeje ne de eno se wo GB but enye ready nti me mani entwe media ni bia ye ready no ye free ela me ka say ne wo ntwe bi nti be 2 weeks time na me kwenya accident ti me nya accident no na ofre me say prepaid nasa nti obeje ki no na waje card na kotobi aguso ela me de ma no ti be yi na mka se na lady bi nkwaji ki no nko bie mame no hwe wo mame ge no koya wo so mfa ki ni ma no ena ge ne frame me ka kire me so frame me ka kire na me frame Mubarak ka kire ne se me na me soma ge no ese o maji ki no embie mame na me yare no nko hwe wo mame ti me frame no so wate wo de be ma no afege ne koya wansa mfa ma no mete ya ne se Mubarak ayi mi no ma na free container nim atwitwa container no ho edi ono no edi ye ono na adwuma ti me frɛ no e ma me wo fa ba ko frɛ no e ma wo ba adwaben o ka kire me se me nko pe baabi na me pe baabi o ba ye me container ma me sa tem so me yare na me ntimi e sori nko pe baabi ti me ho to me kakra na me ko hwehwe baabi e na me konya bi na me frɛ ne se menya baabi nti o meye me container ne mame fede me freni bi awa block me lai me frena me nyano timpacho me de bedam na okay ata ewo no wine de ma me pacho so for mame ewo hene pacho ejase Mango Road so for mame ben so for mame Vic na okọ na sorry ana pacho na menen na neti woni na tefie he pacho efie na container ni si enimu ayo so for mame na efie ana pacho obi die na so for mame no hwe so ma no okay enti asase no ba bia so for mame edema wo se fa wo container si na eye tire ewo ho no oton ho ma wana pacho wanton ho na mame so for mame ne efie ra ne kasai ne efie ra ne kasa o mame fensi wo no okay enti me ko anu obi e ni ho okay enti wo tina ehwa be mfie sen
Metra obey 2 years. Okay. Na dear ni fie no. Wa meka hwe ankyerɛ say bia what na wo do container no esi wa yetrache wo ma anyo hwe say de bomodia na ma wo mu bibi kakra mepacho wa meka bibia efie no wo han ni fie say pacho so for ma me na han ye na o ma ye betinem oh na chese wo kra wantua dan ka mepacho de inti na ne so for ma me na dan koro because of ma me na han ye na akotere mu dia mepacho achire so for ma me tu efifie ho no mo ana dana no dem no o de ma me ne ge obi na ne ye dem nti na so for ma me nti obi na if you run ankasa no wuni mu no wo hu ne pen me hu ne pen me hu ne pen but oba na oni ye ni asemu bia enti bra na so for ma me nya ntu ne dan no mu ma wo ne wadamfo bi nkoda mu no hemfa no na wo pacho na me wo me papa wo no mo wa prade enti so for ma me tu ye no but sata ma wo go papa wa prade nyina no still na wo containers ye ni mu pacho na esi ewo na sanya na wonya metra wo si dem so for ma me 3 months space me di ka betra ho no mansa na me wo ba bi foforo ene ye tu me na me sile so for ma me no ese me sile no me nya ba bi mfa container ni nsi ti woni efera enkasa ma me na me fensu okay na okase kasa mami eno okase one ne be kasa nti me mfa nkosi ono enti so for mami etu ne dan ni mu na woni wadamfo no kokotene mu no edi mfie san ansa na abrante ne ba ho pacho ina be 2 years okay 2 years no etore bia na so for mami ba ho pacho no be hwe fie no so because ono ne fie wura no ankasa de ahye ne so hwe so enti mubarak asem no be mu breben because mo kwatra wo nyina se na wo hu mubarak da pacho no ma hoda okay enti ne die no be mu breben oh ne die no ase eche kakra eche me kwa wona eche ansa na mubarak eba oba ne sen na mami bi na abubo yi bi esi wo se obenu adwane wo no ti mami ni free mu ena ni kunu no koton container ketwa na mami ti wo na mubarak ba se oba beto yi na esi wo no no na oba beto de yin ku mami ni container na esi wo no mo no ti mi bisa na sa de ode be ye de ba wan kan de kro no se ono ko nye wa de kro de be ye ti wo no ye se ni ho ni swa enti wo ba mu wo ho no mo no ena also oni fero ane akasa na mso okay oni fero ane akasa de mini problem ena obeye eba ho no obebie eba ho no okay titama oba bebie ba no obeto sa maame no contain ayi ketuwa no e de abeye ba ni nyina no na wunya accident na woda so ho me pacha na me ho okay into no so ban no ka che wo se ye de ho ama no ana me pacha no ka che me se wabeto maame ni container no but wanka se na sama me container no nesi efie nanim me pacha nesi e fi kro no asase so me pacha nesi me de ne nchen good enti ubisa so for maame se o abrantie bi abaha wasese ni se na wunim na eye no kre se bia mo na mo de ha ma no ana so for maame ubisa no pacha de bi na so for maame kre nim boy no when bisa no nesi den na hu ni so nim boy no utie nso ene de abremo no eye awrehosem na nso so se de esi aka no ye dwumade yi saa na etie ebi ho ade esreba na yasere ebi ho ade yaba na yedi yawo de ehimba na yachiwa bebia na yatwe ano abia so na yedi atemu akama etoda nso na de awrehoseye na eno nso aba nyina eka ho bi na ema makosem eye makosem enu nti se ene ye de little Ishmael de aba na chese munso ye muen na wonsom woni nipa na yentumi mfa akra yi enko India opapa se India na de ene eno a ye wie ye de ne na chese ono so toatoa ne de ya ne sa se ye de ne beto eloplay na chese ye de no akọ India ho na minim sese wo kapre kura ka ho bi na etumi ba so ne ye de ne ko ye de ne ba no mo de ne best studio sase ya minim se won so wani ebeje na wo kra ebeba wo ho so eno nti ba bia wo bia ye guso ye koto asra wo se wo kakra wa ensa ketua bia ensa de owo kese ede ba na de owo kuma so ede aba ye keka boa no a yetumi nya 1 billion ye kire no na afi ye de ahye wo no nsem na wo mo ede akọ nti no ye guso ada ye hwe wanimu se de etie bia no boa yen kwadawroma boa yen
pastor yamo numbers no na mensan emra na wo for no so biem mobile money numbers no na mebobo e de ama wo no mesra wada je na onso wo fa na wo hye bi e de ama ye sha kopim se ebedru enipa ba ko a owo wiase so na yetumi enya emwa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 202 edi ebeba eye Mary Akosia Ade oba Mariama Maku etiefo tiem ya tiefo we de mesere ma mesada mesayem mesere mu bia obi anya memwa na mentimi nkwaje mba no kwa mesere obi a mekuto sere obi a me na agufom mesere obi a anan obi a mo me kakra bia na mentimi nkwaje mba no kwa mesere obi a obi anya memwa asa me nkwa ne mentimi tiefo mesere mo mumwa me na mabre o dinana ntisa dina ko sevi afija sevi mabre mumwa me wate na mitimi kwa jemba no kwa na me kwa mentimi okona no de otifo mesere mo a mumonya memwa mumwa me wa mesere mo a mesada mesayem me kwa betimi aka mama mesere mo mesada mesayem mumwa me wa na mentimi kwa jemba no kwa na me kwa mentimi mesere mo ntimi ndidi ontim tambi o shembakisa wontimi nyahwe samre so ko school na mesimi ko dipa ese wontimi ko school tambi o timbakisa me ko ha wotimbachi tambi abibia me amtimi nyahwe onya busubi na mu ne busumi asem ne ha se ko busubi na stay ahode no tasisi amfana kwa emwa tatiefo mesramo a mesada mensayem mesramo me pa obi a chaw obi amwa me na mentimi ko jemba no kwa esa de me ba no be firi minsa me sira obi a Retiefo nyina me sira obi a wa wutie bi a me sira obi amwa me na me ko jemba no kwa na mentimi yo metie bi a momwa me tiefo mesramo a momwa me na kona no ade me kwa mentimi mesramo a abresa mabre te mumwa me wai mumwa me mesra obi a mesada mesayem bia mwa me bi obi a mwa me bi wai na mintim kwa jemba no kwa mesra obi a adofo bi a mesra nkra wafu wa wutie bi a obi a mwa me bi wai atiefo mesra mu a me ba fie kwa me ho akwa mra ho because wa yati ase wuo me hu na mra ho saa because me misa akwa na wu kwa mesie no de na ma dwendwen bebe mesra mu a nkamafo ne adofo no bibia hunim kora imba omboma me o mba omboma me go almost 4 years ni ma struggle scam tuogu hospital oxygen ye dey see akora so enye easy akora every week bia this and the call every week be this and call this oxygen dey be kwa me ma me kora ku me say ma me fort kora ma sa issue we kora asi because be dey nkwase odi na kora okudema hawe nyina aba on to be menin ku because nkwaso di akire ebia problem no mo waka kwa no ahwe wo mo enti ma dwen ho a mama kwa du be ma basa enti fi kwa bia me mpefie ba nyam se nka no kre because ba mu za kware nam ho a na mre ho because me sa kro be fi me sa am mesie do na no simpanu wu isu a wundi nka so di woni hwe se ya e do basa ku wo basa ku enti tiefo ade buru ma ho de so be semu a kamiampa kabia kami kamitima kamemba ha ba na say bro ma makumbia my passport na nyina even though outside nkra me try bia no mkra mka chem say device am koto $7,000 omunye budget for that ena nkra twemu me struggle bia kwa kra me twa kra be de o accident go bi kra accident ina na to keje behu serious keje behu enti stramo etiefo ko huwa uta pokia oba akra I how one way ndi atoketes be 5 na saso ba da ye ko e ma amne se ye mra fie ntem be du anaju be 12 a me ntimi nko fie because yet man point e be anaju 12 ne anya ka nko fie no mo za kronfo so around ntimi ka ma amne se no o me ntwe na ka ball 11 ne afaka bus ni bi not bus ne me du na ka mache ma amne se tinta ye mra ntimi from madam for no se mfa 2 pm express ni bi and there 3 hours
3 hours na ke yadu kumase the turi ye ko fa sa ka ni bi ye bar atogretes be 5 esa so ba ko overtake enti 12 ye no ye wi mu pa ye ba afa no no ko pie car no so speed of the balance no odin no ko pie car no so car no ento mo ka no ma de da to bi nyam ne ka ye ho a nyam ne ka ye ho a nka sebi ye nyina ko ke ya ma bi ka me maame na akora ne de ke ya chi yirae ye koso the same thing via baz ye dika move car no na car football do so nko bi no ye nde asafo ya nko enim kra no ba bia no de man no car the driver na ne ko e the same thing it is a policy driver no kwa also hunu no as a kwan so akra kwanyam senka eso nya papa ba bi wa diversion bi brewum oh the car di akakuka bi achi also hunu so okọ so nko hu immediately no be na wie o plan break car twin holotro e twin side and side ina nyame brebreba no dumi enti ko driver ko via do station won see ko si fam driver na basa tika mu sa yako mbanyina how akura we no nko a yako akura ko how adana doctor kacha will say na koma no ebetumi ejai bo at any time no say na media to be frank me say akura nye living team bi media me so one trans bi because ma me man kase say na doctor na e ka kire me because ma de njemina me say da ko e be frem say ubana frim na makosi no ene say na ma dwuna ya me ba dia me be fie no ho a say untimi trans e so for so na wo hwe say mo be firi be aba dia na akra so hu beto no dia emu aya ma struggle bia almost 4 years ni almost 4 years ni scam say beto sima na ekọ beto sima na ekọ end week 2 times 3 times 4 times no utua oh enye easy even though cause ma kwa bre the mama ti fie on dey say ja on na o struggle da akra ni kwa me kasa no ndim goma nkoma sebi omusu nidi fo mesremo me na egu fo mo ai so bia na tie fo mesremo amomo me wai omo me na mabre tie fo mesremo so bia na me nuen kan fo nyina gidefo nyina obi amo me wai tie fo mesre obia brotirefo nyina amomo me so bia na mesremo amomo me wai na me nko dem ba yishi me nkwa wai eso be firi minsa mesremo tie fo mo me ba na wabre tie fo bro na bre mo me wai tie fo mo me oni di se ontimi nya she oni mako oni she abia na odi ekoko me na mana koko kuta me sa tie fo mesremo amomo me wai na me nko dem ba no nkwa tie fo mesremo abro tirefo nyina me sa da me so mesremo awana no mu nyina change awana takraba si na ye kuro ni na si na tie yelo pipia no obi ebisa akola na ada mti sa da tie fo mesremo mbare change ya no wo change mesremo wai mesremo nka kuma no mo ame wai na me nko je mpa no kwa oni shi mesremo me sa da me sayem so bia nai po bia chaw bia mo ame na me nko je mpa no kwa wai da mpa no abre ese o wa no wa change o wa no wa yese misdena de mena mitimi nanja no bani gusu sa gom sa de beche na bi sa tura kuma so se home a na mada o wa no matimani sa na me yese misiro se meda matimani a do ko misiramu atiefo mo wa be wai misiramu a mo wa be mo misiro obi a mo wa me wa na gu fom siro obi a na gu fom wai mo wa me obi a mo wa me bi wa na me kwaje mba no nkwa enye miru na ade ba kono ato chacha enti I think say yatif areho maria mama areho kra ache areho aba ama se wa me bomu form ti sanya ama areho aba na ya because so we oba no wo hwe wo ba na when should you yaka kire wo say wo anya obewu enti no na wo hwe na no sade yi di erade man ade che na wo hwe na o erade man pare o ti asema na isif kai o se me de minim say de obewu metwa esa wonya ko bi o wa adwuma mu kra no wonya ko bi akra no a ayam hia ada ye be ka che me say wawu ana I seriously enye easy
my phone number no more be no be a person send it 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 edi ebeba no eye Mary Akosiade wadama yentumi enya 1.something billion eneya enti say ye pon dwumadie ya ebe pon no mienu tu ye pon kra no obetumi asande anadwo obetumi asande akopem kira enkasa ya sorry enti wagya sande anytime bia obetumi asande say yenye sika no ye beka cho say yenya fade aka ne hye obotom na de hu obi foforo ba wasan de aboa yenya wi a yensan ma won sande foforo bia biem ye beka cho say ja yenya ya ye bida en wonim say ye ta ye de ye bota ya ne say ye benya ni sika no a ye de no ebeko akwa ne yade no doctors yaka yentumi enhwe no ha agi say India enti ekire how critical the situation is si baby a wo bia no na won so aboa wodi esoma ema obi nso a ode ba adwuma mu ha ye beje opese wo ba air ye be me na ba na wa be present sika no wa body na se de opese wo ye ni bia no wa ye se de wusi pani bia no ye be ye e de amount Ismail what is saying? Ayepa. Nana wo ba ye ene wadidi. Wo didi en. Hey. What did ye? Is the woman me efidin mam. Ismail wo so didi en. Fried rice and with the fried rice. The cocoa ni and fried rice. Ada say Mas wonu koko. Ada ya unya fried rice abedi ana. Is unya fried rice abedi. Nka abedi wa hu. Enso ya wontimi ni wa hu. Oh me so. Oh. Ismail. Make up your mouth. You. Well, cry your out. Just out. Make you crack it. Again, I meant to my Ismail. Is. I enter my. No coconut sorry. No coconut sorry. I am. I say a man will behave anyhow. And the buffo and is Ismail. General is Mr. Areas Bakopeba. Yeah, by that's how you deal when Mukran Yana did yet. All of a sudden, as I'm Colanzo. Hey. The rates of Crania Yadiaka first in the say you, Nada. I said, doctor, I was a doctor. I was in your doctor, managing because said Colan deadly diseases.
doctor say man bufu o say that I say oh how behave anyhow na say bufu ba as do person ye no ana wutia na emfa na na ama bo woni jijim obo wa an so susia na ba na wa jijim na jijim mu ande 4 years we nyina wo ho ma me uniform no man o so sa na ma homte na ma uniform na ma no na wo no bro when me na we yan me at the age of 4 years woman no for acha o so sa na me uniform no man se me pese obesu kese ma me sa de na call hospital me uniform no man na ono ma na waja bi wote me yasa na afam ada na me de ma de ashi ada o se osu na kese na afe na ntisi wono unity te basa de se me de no call I just all rush to call hospital no masa ma no frama na kra so de be se de wonsu nti ma ne nsu tembia tina tembia o ka me ho sa no de ma de sha kire ba bia ko dem ho de ka sha hodro politin ba de ma de nro ko do bia so to ma no enro de wo bia so to ma wa ka wi nwan to ma na ko fa sem do ba kan bia se o ye ma no wa ya ma na obisu su ana ya na attack no prekope this was our ration in the hospital na France dia wono so woni se wo su ada no to wono su bi bia na o bia na so obesu ko wo su ba sa na me uniform na mana na wajai at the age of 4 years say me uniform no so ye din me yi mana wajai to be nom sa na wafam ada they say me na 4 years na 4 years look asa I said yade ni ntisa ade no no yo ya na se me sia wanyini after 4 years dia se so no for wa ai mo ma me no kura no betumi anya effect na issue no obeka na was waka na obeka issue no is serious mama it is not about no phone call what to no manager no akola wo su wo be wu eno ne problem no because esu dia panyu akola na no say ama aye kura ama su amwa na no man dey asem ye bye bye ama su na say ama wo su na esu no say dey wo be call hospital there na dia wo nyina ye. That is the point I want to make. Yes. Serious. Because the word there, we emotion can soon the emotion. Now I collect me na ma or ye emotional soon. As soon as I man another problem. My rational hospital. Ma is serious. I'm telling you. Me oba okay I didn't know. But say if any situation say that until start to say wo so ya kwada hospital kwa no so a nurse for ni na ba no doctor for ni na ba no no mo ni di agro sa ebi kura te me fa no obi fa no krokro na wajai eti ni nia no mo mpani for no ya wo mo ha no ya wo besu me mpene e ma kwan oho me mpene kura me ma kwan tambia me mani wo no ho me mpia nja no ma ko me ko ha ya kram de ma de ko me nko nja no ho sebe ya wo bi nkoka no oni nkola ni di agro kura na makotera wa na me hwe no me hwe na ya kopa ma fa no me nko nja no na dia asem kra wa ya adwuma mpo ebe side no wa ya adwuma ti be ma na wa na wo ko ba ena koyin su kra anye ko ayem hihie ko bia oni wo chi ya zibe mame kasa che wono mame kasa che wono mame na ya ba alaikum jama maramba chem namba manu suguri songema mbiga katalafi lote tarantenga na satenga mame kataliginga manu suguri ne ka fa songma akira numinga mbawda me mtenga tore mbiga lafi manu suguri le songma ndugu beba mpori amfa manu suguri songema maramba msamramba manu suguri ne ka fa songma mtenga tore mbiga sampare fa pana zemsi maramba ne ka fa songma manu suguri ne ka fa songma ndugu mbo hoda yam fa turo ne ka fa songma timbiga lafi ka songma anta yongo apagwanye munto apagwanye nyabre asubra zabada me anora fa tema na noda apatwen die sampa koko bala nyuda yibo ro zabre munto ninga manu suguri songema timtinga to yegam biga bon hodi yamba baram fatura maram faturo songema manu suguri le songuma
Menim say what ni nyina ni krom kasa no de akasa e de akire mo no menim say what ni nyina menim say ne wahuni papa no kra na e pepa na nimo no papa ni be mesu asam na mate akua areho akua bra yes remo ye dia de bia ma yensam do dia mrebia ma yensam da ati dia ejese den bro yesuo na eba yesuo na ahomte se won se kuta eba no promise MCL yenya kasa MCL can promise said ye asam no ejese ahano ayena reho ono so open kolasem pa promise pen krasem pa me pa twem se amofa twem so na me fa can promise ka ne kire no ayade can promise wo hwe se dia akra ne situation ne city a otnasia entina into osema ko mini bi de na so 100 Ghana cedis minim sese medim we abai obi nso ofro de 100 Ghana ba and nipa num kra 9 na efra ka wo de 100 Ghana ba 500 Ghana etisika no eso kakra entike no onyame onshira little Ishmael ese baby a we sika ne free ye bia no onyame enhye ho anamu na ade bia wo bi se awrade a won sanka ye no wonam sika we so ema won so winya dance die na also ba wa be dia dance na timi a hye microphone cry onyame enhye promise amen mako asam no reho etiefo mako ye mo numbers no na 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 202 edino eye Mary Akosia Ade me pacho sika ni hia ye pa se wo hwese 400 Ghana cedis nyamishra 400 Ghana cedis Nikita 400 cedis nyamishra wo mo pa yes no ye to ye nsafro bia wo hwe ye nko ade a obi nka nkire obi mesro ka kire obi wonse ebi kra wo de na ade ba ye ketuwa bi but wonnim sikani bi wo ho ono ntie we bi ono won hwe ye bi nti wo na wo be ka kire na maye asam na areho wo ye nipa dia ma asem we enye wa ma ne ka wakoma ma akora yi su a wo su yi mako wonim se akora aduane a wo pa di no di kan ye no fried rice no pa di nso nya bi wadi moda ntimi ne kase ntimi kitu bi na wajai aduane ma ye kuo aduane a wonya aduane a wonya obedie eno ne free na no edi kan bae nti du opa na senka o kan na nka fried rice na nka akokọ nam ye de eda so na nka eno ano na nka wanya bia wo ye de odi eno na wonya bie no a o ye de odi ka ya ka akere wo no enti ne how na odi ka ya ka wo ka akere me no ne how na odi ka ya ka ni su no enti mi ha no sa eno susu no so ba e ba to aso agise no so se ya gine free ha eside no ko hospital bi akoma no unse wo kra no se we usu a wo nse wakoma no na ebo wo se kim esu ni so ntimi empia atoanse na wuti ye wo yasa wo benya na nka esu ni mpie mawo na wo ni padua nya de ensisi wo ho so kakra na sa mape wo bonse wo mu ani wuti enti wo bonse wo su kra mpanimfo se yenya wo na esu pie ade a enye ye esu a yesugu ye mu eno no eyesa wo be yare sesi yare no so a ebo no eden wo kra na bibia nka wakoma no eno kra no wuti ani wo mu enyina eye wo ya na ono a bibia ka no yes remo etiefu yes remo
etiefo ye pamocho ye bre no eye tiawa ye ni na wotwe me ensabre ebi o wa ye tumi ye no abebo so we ye ni boso me bre ye ni sa bre no we ebre bie ni ye ni we unse ye soso no mumunti ya na yesu nti ya omo ba ha so akwa omo akwa ba omo steps ya akwa ba amo akwa ba mo so no ya na yesu ye dwene mo ho nanso so eduru ba bia na ya anye ne ntemu a na eno so no so kra besa bo yeso bo ade na ma ko ne wa bedwafo mo mfa wo mo ma ye de omo banso ana ya ye de omo banso ana ya asem nti we de yesrem o atiefo mo hwa akwara onensa me hunu bida so obi timi dani se mo nensa dani blue timi ma wonsa ene wo ni bedia wo kache ma fa kache ma ne nto so ye dani blue me hunu bida sa ya de eno kra na me die fi wo mo ba no eno ho ne ya kan se ye de ni mu ni die bia anu ade critical serious when ya agent operation and yasan state agent operation in echi no senka wunya ya mpokra na park of anoche wunya ya pa ekolebu a enka no kra no enka ye na we die India eno kire se de yade ne site yes flight 16 hours yes ramu na de na yade we nkura mi hu yanka yare bi sei no anka obi a wanyi na dru ni 80s no ni 70s no omo na yare anu de by sei enkwala nkoa na akora sofa sei akora wonim hwe na de uhuna aye bre nkoa ontumi nya hwe 4 years nkasa ontumi 4 years akwala tumi ni na agura wo de agura ketwa edu de wo ye kanso ni si wosu esu a ontumi nsu sese sere yakra obeda asere esu nso obeda esu mama ya mo numbers no yes am hu ya mo numbers no enyi wa fidie no free ha enyi ba Juliana Naiza Juliana ewo outside was send here 500 cedis. Nyamishra Juliana Naiza was 500 makomonye me that say sister mensaka onyame insha mokoswa na momo ayen kakra ni enhwe se huebe enru ene na wotwe na nka yensaka nka bayi yede 3 weeks 2 weeks atwem aka 1 week ya yede yesremo ena bi ni ho mo hwe maame ne papa ebi wo ho anko mo baye ade ha adwene no obakuta wo obakuta so obaye aduo nura wo mepese ba da bidja na wan no amre no ya ba ko no obaye wo chese eniano mu nyina me se obanyare ye woda ewu mpaso na ya gi sika emu eduru a abrabo no nya nhuhwe na wunya bia na wani atutu aka wonsem a eno nko ni de wa sikasa wuduru ha no akakakra wuduru ha no akakakra wo kasa ye tintindi wuduru ha no akakakra hwe be ma kura ati ni su be ma o se de me yem hyeme ne se me kokra na menim si ye be fra me se me be mi me fa nko si na ono de ahreho ahomte won ne kuta ne ba wo pese wo wu hwenyinse ya nyinse mu nsem ya ebi wo ha wo nan wuti wo de beto bia wonim na wawo baba na kama wo tete wo ba na wo obehu yare a wo ankasa no enya pala enya malaria bi na wakasa meto adro we ketua bi dia ama akra nanu na eka entese yes momo aye numbers no ye bobo bi na ama emrem ora ho enyezi bo ba ye beka ayen fam ka na meja formrem na yen keka bi mumu akọ se no mi bebo ama esu 0245 3014 0245 3014
0599 0599 305 202 0599 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 and if it's yes be na wo mo ho odi na ye chena afi eho kwa ye pe na mom ye hia kase 2000 ntina mako ye ka chese wo mon ke kan kire wo mo no unse wo obi a wo pese wo ye obi kra doye wo hunu de wonye ne ho me pacho ka kire no se mesra wa kora bi e de na ba mako me hunu saa yare ni bi da akora ne nsa da ne buru nanum nyina ayekuro nanum ayeburu ye hunu bi da yeso ye kra ye adwuma ye hunu bi da ye hunu yare we je ye hunu saa yare we bi da enti mesra ka kire no wadanfo sikani no ka kire no onya obi aye na doye ka kire no onya hweye enti yesra ka kire ne se wo sei na wa hunu wo de ko o pe kra afreyen freyen so wonyi ni afreyen freyen na ye kan kire no na ye nkire no ana ye be ko wo de ni nyina ne se obeka kire ye be ko ne ye ka kire ne se we ni de e serious ye de bibia be kire no mesra onya agro bi na ye die asam na ni so sene ye eso sene ye nti yesra se wo kra no